Tekereza gato kuri iyi shusho. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo kibitse amabuye y'agaciro ya uranium menshi kandi y'agaciro kenshi kurusha ibindi bihugu hafi ya byose ku mugabane wa Afurika. Nyamara igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushaka ubufatanye bukomeye kuri aya mabuye cyasimbutse Kinshasa kiza gusinyana amasezerano y'amateka n'u Rwanda. Igihugu kidafite ibirombe byinshi nka Kinshasa bya uranium. Ibi byagenze bite? Niyihe mpamvu yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihitamo Kigali aho guhitamo Kinshasa? Ese uranium ya Kongo yaba yaragizwe igicuruzwa cy'amagendo cyerekezwa mu Bushinwa? Ni inkuru isharira kuri bamwe ariko yuzuye n'imikino ya politiki yo ku rwego rwo hejuru. Ikaze mu isesengura ryimbitse. Reka dusubire inyuma gato ku itariki ya 19 Gicurasi 2026. Turi mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ahaberaga inama ikomeye yiga ku guhanga udushya mu by'ingufu za nucléaire muri Afurika. Inama izwi nka NEISA 2026. Muri iyi nama hasinywe amasezerano adasanzwe. U Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu by'ingufu za nucléaire zikoreshwa mu bikorwa by'iterambere n'amahoro. Reka nsobanure neza ibi bintu kugira ngo hatagira uwitiranya ibintu. Ibi si amasezerano ya gisirikare, si amasezerano yo gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Oya, ni amasezerano y'igihe kirekire yo kubaka inganda zibyaza umuriro w'amashanyarazi mu binyabutabire bya nucléaire, ikoranabuhanga ndetse no guhugura abanyarwanda muri uru rwego. Aya masezerano yasinywe hagati ya René Sonderman wari uhagarariye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ndetse na Dr. Usta Kayitesi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu mu Rwanda. Ikindi gikomeye, u Rwanda binyuze mu kigo gishinzwe ingufu za atomike, Rwanda Atomic Energy Board, rwasinye amasezerano yibanze n'ikigo cy'abanyamerika cyitwa Holtec International. Intego ni ukubaka inganda zizwi nka SMR 300 cyangwa Small Modular Reactors zizatangirana ubushobozi bwo gutanga megawatt 680, ariko zifite ubushobozi bwo kuzamura urwego zikagera kuri gigawatts 5. Urumva ko ari umuriro uhagije gukemura ibibazo by'ingufu burundu. Uruganda rwa mbere ruzaba rukora neza mu Rwanda mu mwaka wa 2035. Intego y'u Rwanda ni uko mu mwaka wa 2050 60% by'amashanyarazi yose akoreshwa mu gihugu azaba aturuka kuri izi ngufu za nucléaire. Kugira ngo wumve uburemere bw'iki gikorwa, umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za atomike Bwana Rafael Mariano Grossi yari yibereye i Kigali. Bivuze ko umuryango mpuzamahanga wamaze kwemeza no gushyigikira uyu mushinga w'u Rwanda. Ubu rero reka turebe hakurya y'umupaka. Ikinyuranyo hagati ya Kigali na Kinshasa giteye ubwoba. Muri kaminuza ya Kinshasa hari ikigo kigomba kuba ari cyitegererezo mu karere cyitwa CLENC cyangwa Centre Régional d'Études Nucléaires de Kinshasa. Iki kigo cyahoze ari igihangange, ubu kikaba cyaribagiranye. Niki kivugwa kandi nta n'ibikorwa bifatika kigikora. Tekereza nawe, mu gihe Kigali iri kubaka urwego rwa nucléaire rugezweho ishyigikiwe na Washington ndetse na IAEA, Kinshasa yo nta gahunda ihamye ifite, nta bufatanye ifitanye na Amerika muri uru rwego, ndetse nta n'uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari uri muri iyi nama y'i Kigali. Inama ireba hazaza h'umugabane. Nyamara ni ku butaka bwa Kongo hari amabuye y'agaciro ya uranium menshi kurusha ahandi. Ku kibi biri kuba. Ibi tuzana ku kibazo cy'ingenzi kurusha ibindi. Kuki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisinyana amasezerano ya nucléaire n'igihugu kidafite ibirombe byinshi bya uranium? Igisubizo ntigishingiye ku mutungo kamere u Rwanda rufite. Igisubizo gishingiye ku myumvire n'icyerekezo, positioning. Kigali yiyemeje kuba igicumbi, no kuvuga hub muri Afurika cyo gucunga no gutunganya umutungo kamere w'agaciro ndetse n'ingufu. Mu kwakira inama ya NEISA 2026 mu gusinya amasezerano na Washington no kubona icyemezo cya IAEA,
urwego rwerekanye ko rushaka kuyobora umugabane wa Afurika muri urwego rurimo imikino myinshi ya politiki, ibyo twita Geopolitics. Reka mwibutse ko iyi ntabwo ari inshuro ya mbere ibi biba. Abasesengura ibya Kongo bazi neza ku Rwanda rwohereza mu mahanga mu y'agaciro nka coltan, casterite na wolframite ku kigero kiri hejuru cyane y'ibicukurwa mu gihugu. Ibi ngo bikaba byaremejwe na za raporo nyinshi z'umuryango w'abibumbye zerekana ko amabuye ya Kongo aca mu Rwanda mbere yo kujya ku masoko mpuzamahanga. Aya masezerano ya Nucléaire ashobora kugaragara nk'indi ntambwe ijya gusa n'iy'ayo mabuye, ariko hano hari itandukaniro rikomeye cyane. Uranium ntabwo ari coltan. Uranium niryo buye rigenzurwa bikomeye kurusha ikindi kintu cyose ku isi. Buri garama rimwe ricukuwe, rigatwarwa cyangwa rikaba ryatunganywa rigomba kumenyekana, rigakurikiranwa kandi rigakomezwa n'ikigo cya IAEA. Niba hari magendu rero ya uranium yigeze kubaho, ntabwo yashobora kubaka uruganda rwa Nucléaire ruzakora imyaka 20 cyangwa 30 mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko niba uranium ya Kongo cyane cyane iyo mu gace ka Katanga igomba kuzinjira mu isoko mpuzamahanga rya Nucléaire, ibi bizakorwa gusa binyuze mu mucyo no mu mategeko akakayagenzurwa na Amerika ndetse na IAEA, kandi uwo murongo w'amategeko n'icyizere ni u Rwanda rumaze kwiyubakira. Inama ya NEISA 2026 yerekanye ko atari u Rwanda gusa rwakangutse. Ibihugu bitandatu bya Afurika byafashe ingamba zifatika: u Rwanda, Tanzania, Kenya, Togo, Ghana na Afurika y'Epfo. Urugero, Tanzania nayo yasinye amasezerano na Amerika y'umushinga wa megawate 1200 z'ingufu za Nucléaire. Togo nayo izakira inama ya NEISA 2027 i Rome. Kuki ibihugu byose byerekeje amaso kuri Nucléaire? Si impanuka, nuko Afurika irimo gukura cyane mu bwiyongere bw'abaturage no mu nganda. Ingufu z'imirasire y'izuba cyangwa umuyaga ntabwo zihagije ngo zitanga umuriro udacika ukeneye mu nganda nini. Mu bubiko bw'amakuru, ni ukuvuga data centers n'ibindi bikorwa by'isoko rusange bya Afurika. Nucléaire niyo yonyine itanga umuriro mwinshi kandi udacika. Ariko se ibihugu bizakura he uranium? Iki ni ikibazo kizaba ingorabahizi mu myaka 10 cyangwa 15 iri imbere, kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izisanga imbere y'ikibazo itateganyije. Ese izinjira muri isoko ifite ijambo n'inzego zikomeye, cyangwa izakomeza kuba yayindi icukura ibyondo ibigurisha make, abandi bakabitwara bakabikuramo amamiliyari batunganya ingufu? Kutaboneka kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ariya masezerano ni ikimenyetso kigaragaza ukuntu yasigaye inyuma mu gihe abaturanyi bayo barimo kubaka ahazaza h'ingufu za Afurika. Reka noneho twinjire mu mizi y'ikibazo. Kuki Amerika yanze kwegera Kongo? Tariki 30 Nyakanga 2026, ikigo cy'ubushakashatsi Lighthouse Reports gifatanyije n'ibinyamakuru bikomeye nka Financial Times na Le Monde bashyize hanze inkuru y'incamugongo. Iyi nkuru yerekanye ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza muri 2024 toni ziri hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 z'ubutare bwa uranium zavanwe muri Kongo rwihishwa zijyanwa mu Bushinwa. Zishwe mu mizigo yitwaga ko irimo hydroxide de cobalt. Urumva ubwo busambo? Abashinwa batwaraga uranium bayise cobalt. Munsi y'10% gusa by'i uranium niyo yamenyeshejwe inzego mpuzamahanga. Ikibabaje kurusha, iri pereza ryashingiye ku nyandiko y'ibanga ya IAEA y'umwaka wa 2009. Bivuze ko inzego z'ubutasi za Amerika n'isi zari zizi ubujura kuva kera. Ibi nibyo byatumye Washington ifata umwanzuro. Amerika ishyize imbere guhangana n'ubugenzuzi bw'Ubushinwa mu kwigarurira umutungo kamere wa Afurika.
kuri Washington igihugu kidashobora gucunga no kumenya aho kobalti yakijya ntabwo cyagirirwa icyizere cyo gucunga uranium ibi bishobora gukorwamo ibitwaro bya kirimbuzi. Iyi niyo mpamvu ikomeye yatumye Amerika ihitamo kubaka ubufatanye bwemewe n'amategeko i Kigali aho kwizerera muri systeme ya Kinshasa yarangwaga n'akajagari n'ubujura. Ibi tuzanira ibibazo bikomeye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya mbere, imiyoborere. Kugira ngo uranium icuruzwe mu mucyo bisaba leta yizerwa, inzego zikora neza n'ubugenzuzi butajenjetse. AIEA ni ikorana na leta zifite imiyoborere mibi. Sosiyete nka Holtec International ntiyajya gushinga uruganda rwa Nucléaire ahantu hahora intambara n'imidugararo ya politike. Kinshasa yihenze igihe yavugaga ko yatsinze mu rwego rwa diplomasi isinya amasezerano y'amabuye na Amerika. Ariko se diplomasi maze iki niba bataratumiye ku meza y'abakomeye biga ahazaza ha Nucléaire? Imiyoborere myiza nicyo kintu Amerika yasabye Kongo muri ayo masezerano, ariko n'ubu biracyari ibibazo. Leta idashobora kurinda kobalti yayo ntizigera yizerwa ngo irinde uranium. Icya kabiri, igihe cyangwa l'OTAN. U Rwanda rwarabigennye muri 2035 n'umwaka wa mbere w'inganda za Nucléaire. Icyo gihe u Rwanda ruzaba rwaramaze kwifata neza mu ruhando mpuzamahanga. Niba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itikubisa agashyi vuba ngo yiyubake, izisanga yongeye kuba umukozi w'abandi ku mutungo wayo bwite. Mu gusoza amasezerano hagati y'u Rwanda na Amerika yo kuwa 19 Gicurasi 2026 ntabwo ari inkuru isanzwe kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikimenyetso cy'uko uburyo umutungo kamere wa Afurika yo hagati ucungwa buri guhinduka bya burundu. U Rwanda nta uranium rufite, rwasiye amasezerano ashobora kurugira umuvugizi w'igicumbi mu bya Nucléaire mu karere. Kongo yo ifite uranium yuzuye ibirombe, ikomeje kurebera inyuma y'idirishya. Ikibazo nyamukuru ku bategetsi ba Kinshasa ni iki: ni ryari bazagira diplomasi y'umutungo kamere ijyanye n'agaciro k'ibyo batunze? Ni ryari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izicara ku meza amwe n'abafatira ibyemezo umugabane wa Afurika mu by'ingufu, ikoranabuhanga n'umutekano? Ibi ntibizizana. Bizasaba leta ikora neza, imiyoborere yizerwa n'umutekano w'ishoramari. Kwicara ku meza y'abakomeye ntibizanwa no kugira amabuye menshi mu butaka gusa, bizanwa no kuvuga rikijyana n'ibikorwa byigaragaza. Mu gihe Kigali ikomeje kubaka ejo hazaza, Kinshasa yo ntiyakomeza kuba indorerezi wayo. Urakoze gukurikirana iki kiganiro. Niba iyi nkuru yagufashije gusobanukirwa ibiri kubera mu karere kacu, kora subscribe, usangize iyi video abandi kandi utubwire igitekerezo cyawe muri comments hasi, naho utaha muri disesengura.